Nongeye kubasuhuza rero abakunzi ba Legacy Show kuri AbaVip TV. So uyu munsi rero murabizi ko ntasanzwe nkora ikiganiro kuri uyu munsi AbaVip, ariko rero igituma mbikoze hagati y'umunsi turi mu kazi nuko bazaniye breaking news cyangwa se amakuru yihutirwa mugomba kumenya. Abantu benshi rero mu minsi ishize mwakomeje kunyandikira mumbaza ati se hari stimulus check za kabiri zizaza, ese bizagenda bite? Benshi bakavuga bati ni bihuha se ni biki. Igituma tutabibagejejeho nuko twari turindiriye yuko Senate imara kuza kuri agreement. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye amakuru kubera yuko uyu munsi mu gitondo nibwo neza hatangajwe ibyo umukuru w'abasenateur Mitch McConnell yatangaje byavuye muri Senate. No kuvuga ngo ubungubu nabo aba Republican bakaba basohoye iyo nakwita stimulus package yabo yitwa Hills Act. Aba Democrat bari barangije gukora yitwa Heroes Act ya trillion eshatu. Of course irimo yuko tugomba abantu bose baba muri Amerika kubona check za kabiri, ariko rero aba Republican bari bakibyanga bakiburana. Uyu munsi rero bakaminza up na agreement nabo bemera yuko nubwo bagize yindi proposal yabo yitwa Hills Act, ariko icyo bose bahurijeho nuko buri muntu wese azongera akabona check ya kabiri $200,000 nkuko byari biri ubushize. Ariko nagira ngo mbabwire yuko kino gihe harimo utuntu tumwe na tumwe twahindutse, ngira ngo mureka mbagire muri details zose ukuntu bimeze, hanyuma mwumve neza, kuko nyuma yaho hari ikintu mugomba gukora bamwe muri mwe kugira ngo mudacikanwa n'iyintuza. uko Nuza Treasury Secretary nawe yavuze, Steven Mnuchin we yabivuze mu minsi 3 ishize, yavuze ukuntu zino checks noneho zo zizihuta zitazamera nk'iz'ubushize kubera yuko bazatangira kuzitanga mu kwezi kwa munani iri tegeko President Trump amaze kurisinya, ariko bavuze ko zizihuta bitazamera nk'ubwa mbere kuko information z'abantu benshi barazifite, kandi uko amafaranga yakugezeho bwa mbere niko n'ubu ngubu yangaza kugeraho. No kuvuga ngo rero AbaVip abantu mwese iyi message igomba kujya ku bantu bose batuye muri Amerika kugira ngo bongere baceckinge mails zabo barebe ko yuko amacheka atariho araza nk'uko aya mbere yaje bakaba basanga bayata. Hanyuma rero bafite direct deposit informations, ubwo amafaranga nyine yanyazaza kuri direct deposit nk'uko aya mbere yaje. So Steven Mnuchin yavuze yuko aya mafaranga azaza vuba bitazamera nk'uko ubushize byagenze. Ikindi kintu nacyo mugomba kumenya nuko ibintu byinshi bimeze nk'iby'ubushize muri Hills Act. Abantu bose baro baravuga yuko yaba Democrat na Republican bemereje yuko niba uri umuntu umwe $25,000 byibuze niyo ugomba kuba utarenza kugira ngo ubone iyi check, cyangwa se niba muri combined na madam ubwo no kuvuga ngo ni kugeza ku $190 $199 mumbabarire. Hanyuma iyo birengeje ubwo amafaranga uzabona agenda agabanuka. Hanyuma ikindi nacyo nuko buri mwana wese azabona $500. No kuvuga ngo aba dependent b'abana bawe nuvuga ngo uzabona $200 niba umugore n'umugabo $200 kongera abana banyu. Umva rero iyi bill itandukaniye ni ubushize. Iyo ubushize abana bari barengeje imyaka 17 cyangwa se aba dependent bari barengeje imyaka 17, no kuvuga ngo abana bari mu colleges, bana bakuru bafite imyaka 18, 19 batakoze batafayirinze tax return ntabwo babonaga aya mafaranga. Ariko rero ubu muri bill bose bemeranije yuko aba dependent ngo abana biga muri college bafite barengeje 17, 18, 20 bazabona nabo aya $500. Kuvuga ngo ba $500 azajya kuri check bazohereza n'ubundi kuri abo bantu. Nuvuga ngo rero niba badafite information zawe nukujya byihuse cyane kuri IRS website. Ndaza gushira iyi link
hano kuri iyi video mwinjiremo hanyuma noneho mushiremo information zanyu. Hari n'ubwoko bubiri. Nuvuga ngo niba wari umudependent kera ukaba utarabonye amafaranga muri phase ya mbere, shiramo information zawe kugira ngo ubone ya kabiri. Niba rero uri non filers, nuvuga ngo abantu mudafite income, abantu mutigeze mu filing tax returns za 2019, nuvuga ngo hari indi poro kuri IRS website ujyamo ugashiramo information zawe kugira ngo iyi stimulus check nayo itazagucika. Nuvuga ngo rero izo nizo updates navuga abantu bose bakeneye kumenya, niyo mpamvu iyi video byiza igiye ikaba shared ku bantu bose. Hanyuma rero izindi nabyo bakomeje kunegosia kugira ngo noneho iyi bill yose ijye hamwe. Harimo ibindi bintu bizagenda binjiramo, nibaza yuko byiza mubimenye. Baraho baraganira kuri eviction memorandum, no kuvuga ngo baraho barashaka kongera uburyo ba protege abantu bataro barabona rent zo kwishyura. Ubundi hariho itegeko rivuga yuko nta landlord ugomba ku evicting umutenant itariki 31 z'ukwa karindwi zitaragera. No kuvuga ngo abo bakaba bareba ko babasha kubye extending, ariko bamwe baraho barabyanga, abandi bakabyemera. No kuvuga ngo izo discussion nizo zizakomeza, nibyo bindona babwe nibyo bataremeranywa neza. Ibindi nabyo ni benefits and unemployment benefits. Murabizi ko abantu batakoraga ubabonaga amadolari 600 buri cyumweru yiyongereye ku yo state yatangaga. No kuvuga ngo rero baje gusanga ibingibi byatumaga abantu badasubira mu kazi, none iyi benefits bayigabanije kuva kuri 600 igiye kujya kuri 200. Nuvuga ngo ibingibi biri abantu badakora. Hanyuma barashaka no gushira andi mafaranga mu iyi stimulus mu budget y'amashuri azongera gufungura nyuma y'ibihe bya corona, hanyuma no ku protege ama business kugira ngo abantu batazayasuwinga nibaramuka barwayemo corona. Nuvuga ngo ibingibi nibyo bakinegosia neza, ariko ibya stimulus checks kuba bakugiza amafaranga wowe urakurikira ibyo byo bamaze kubyumvikana, ahubwo it's just a matter of time bagatangira bakazirungika. Nuvuga ngo rero sharing message ku muntu wese uzi waba uba muri Amerika, kuko hari agomba kugira action hanyuma aya mafaranga ntamucike. Ikindi nacyo nuko iyi channel yacu wowe ushobora kuyirebye bwa mbere, ntabwo gusa tuvuga amakuru nk'aya ngaya, ariko tuvuga rimwe na rimwe tugeza abantu updates of course za finance na economy aho bigeze, ariko cyane ni channel yo kugira ngo tubashe kwiteza imbere mu buryo bwa business entrepreneurship hamwe na daily wisdom cyangwa se ubwenge bwa buri munsi. Rero uri mushyashya, subscribe kuri channel hanyuma ube part ya community yacu. Okay, bye, God bless. Nitugira izindi updates tuzazibagezaho. Bye bye.